Sanibonani, namhlanje ngithanda sibheke ama-chakras. Lama-chakras ne-Kundalini serpent, lokunyuka kwamandla-ke lawa afihlwe ngaphakathi kumuntu. Singawabheki-ke namhlanje sibheka izinto zaseNdiya mhlambe kodwa sikubheka ngokuhlobanisa neBhayibheli ngoba sonke siyazi ukuthi iBhayibheli linawo amaqiniso kanti limanipulate-iwe, futhi-ke enye into ngeBhayibheli libhalwe ngokwezindaba okufanele ukuthi uma uyifunda ungayithathi njengoba ibhaliwe, igama negama ungalithathele njengoba kwenziwa emasontweni. So-ke ngizothanda ukuthi sibheke 7 chakra system kanye ne-Kundalini serpent, le nyoka le okuthiwa yanikeza u-Eva ubuhlakani, wazibona ukuthi uhambaze. Lokho akusho inyoka lethine sesikhule ngokuyisaba, sasaba nje yonke into ephathelene nenyoka. Kodwa-ke sizoyibheka-ke sibuka namavesi aseBhayibhelini azosikhombisa kahle kahle lokufihleka-ke kwalolu lwazi lwe-7 chakra system kanye ne-Kundalini. Okay, ngizochaza nje uma ngiqhubeka ukuthi ngabe kusho ukuthini. Kusona ngixolele-ke kunomoya la engikhona kanti ngingotha nomlilo njengoba ngiphandle kanti ngizama nokukhuluma ngezwi elizokwazi ukuthi-ke lengisize. So sisazoqala-ke, inkosi ngisize. So ama-chakra systems-ke ilezi ngxenye eziwu-7. Singakubanga-ke nabanye ukuthi mhlambe ziningi ezinye iy'ngxenye kufanele ukuthi siyibheke uma sikhuluma nge-Kundalini, kodwa-ke namhlanje sizokhuluma ngalezi eziwu-7. Inhloso yokuthi-ke ama-chakras abe u-7 ingoba abantu basendulo babeqonda be-understanda ama-planet awu-7. Ningixolele futhi njengoba leli page kuwulwazi ngesiZulu, angizokhuluma isiZulu nje kuphela, namagama esilungu ngizowafaka ngoba iyona ndlela engiqonda ngayo, ngoba amagama esiZulu mhlambe awekho kule ndawo noma angiwakhumbuli ngalesi sikhathi ngizama ukukhumbula-ke. So besebenzisa-ke le-7 chakra system njengakuzo zonke-ke inkolo. Emakholweni kwi-Christianity kuthiwa thina nje asingeni kwizinto ezikhuluma nge-Kundalini ngoba lezo zinto akuzona izinto zakamoya, izinto ezinjalo, kanti yonke into ebhaliwe eBhayibhelini, even imibhalo ama-Sanskrit ngokwasendulo abhalwe ekukhuluma ngalokho okukumkhathilibe, ukukuhlobanisa nalokho okungaphakathi, ngoba as within so without. Lokho okwenzeka ngaphakathi kimi kuyafana futhi kuhlobene kanye nalokhu okwenzeka ngaphandle. So-ke ama-chakras afana njengamasondo, hhayi amasondo esiXhosa, amasondo as in wheels, abusa izingxenye zezitho zomzimba zethu. Siqala lapha ezansi kwi-root size siyophuma kwi-crown chakra. Kodwa-ke sizobheka-ke manje ukuthi umsebenzi wama-chakras nokuhambisa-ke i-Kundalini energy, inhloso yawo ukuthi asirelizele i-spirit of consciousness ne-bliss. Lokhu othi wena mawusuzizwa ukuthi hayibo, ngazizwa ngihlukile manje, ngizelwe kabusha, kwangazuthi impilo yami iqale phansi, ikona-ke lokho okwenza ukuthi le process yenze ngaphakathi eyenza wena uzizwe usufila ngaleyo ndlela. Ayikho enye indlela yokuzalwa kabusha ngaphandle yokuthi kunyuke le Kundalini ngaphakathi kuwe. Iningi-ke labantu abakholwayo, njengoba nami ngangikholwa, mhlawumbe ukunikeza i-background 2006, 2007 ngangisindisiwe ngingumzalwane, ngingasidli isono, kanti ngangingaqondi ukuthi yonke lento eyenzakalayo iphathelene nalokho okukimi ngaphakathi, kanti mina ngangiyithatha ngiyibeke ngaphandle, ngazi ukuthi kukhona lo Jesu ozofika ezongisindisa. So-ke okunye-ke futhi akufanele siqonde ngeKundalini ukuthi ayikho into nakuma-chakra ozofike wena uthi hayi ngizohamba mina ngiyoyixilonga kudokotela, ngifuna ukubona ukuthi zibukeka kanjani lezi zinto ngaphakathi. Cha, ayisebenzi kanjalo. Iyi-psychological concept esebenza in a spirit realm, la kumoya wakho uyakwazi ukuthi ikhona, it's a psychological thing oyi-experience-ayo noma oyizwayo emzimbeni wakho. Angeke uzuyibone ngamehlo ngisho ungaxilongwa umpetha onjani kadokotela.
Wonke-ke futhi lama chakras wethu adinga ukuthi kube khona izinto empilweni yakho ozi-overcome-ayo noma okwazi ukulwa nazo, uzilawule. I-root chakra mangaqala nje ngayo, fanele ukwazi ukulwa ne-desire ne-lust nokulangazelela okuyizeleze, lokho esikubona kwenzeka kakhulu-ke manje. Abantu bathanda abantu ngoba banezinqe namabele amakhulu, izinto ezinjalo. Ileyo lust okufanele ukuthi uyi-overcome. Usiye kwi-sacral chakra. I-sacral chakra yakho ukusebenza kwezitho zakho zangasese, ukwakha. Masithi siyakha sakho umntwana, kodwa sakha nama-ideas nezinto ey'ningi engabe siyazama ukuzakha empilweni. Psychologically ngisho ngabe kuthiwa uyacabanga, lezo zinto zizosebenza ekwakheni. Ukuze kukwazi ukuthi uvule leyo chakra yakho, i-sacral chakra, fanele overcome phela ukungakwazi ukuzilawula, unga-overuse ama-sexual organs wakho. Wena zonke insuku uyalala, zonke insuku uyalala, azidluleke lapho. Kodwa nje ufanele uqonde ukuthi konke ukuze unyuke ukhuphule iy'ncinga zakho, fanele konke kube khona into oyi-overcome-ayo. So konke-ke lokho kuhamba kwi-spine sakho, kwi-spinal cord, kumgogodla. Njengoba kuhamba kumgogodla-ke nje kuzo-generate energy ezokwenza ukuthi ube ne-access kwi-side lakho lakwa-right lengqondo, ngoba iningi labantu lisebenzisa isayidi lakwa-left lengqondo, okuyilona elidila ne-logic. Engizothi uma ngikhuluma la uthi we uyabheda lo, into engabonakali nje, mina ngidila nento ene-evidence ekhonjiswe yisayensi. Ungakwazi ukuthi usebenzise i-intuition ne-imagination okuyiyona esesayidini lakho lakwa-right lengqondo. So-ke ukwazi lokho futhi ukuqaphela ukuthi yonke lento isebenza ngaphakathi kuweke. So sizoqala-ke sibheke-ke ivesi lokuqala-ke elikhuluma nge-Kundalini. I-Kundalini isho nje ukuthi it's a coiled serpent. Coiled serpent, njengoba sazi inyoka le eyakhohlisa u-Eva ukuthi akadle leli aphula elizonikeza ubuhlakani, azi good and evil. Iyanyuka-ke le Kundalini ngalezi nyoka lezi esibiza nge-cold serpent, i-Ida nePingala. Kodwa-ke sizophinde ngikhombise nesithombe ukuze sonke sizocaciseleka ukuthi yini le engikhuluma ngayo kahle kahle. Sizovula-ke Revelations chapter 5 verse 1 okuyisambulo. Chapter 1 verse 5. Chapter 5 verse 1. Isambulo chapter 5 verse 1. Ngase ngibona esandleni sokunene salowo owayehleli esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshwe ngaphakathi nangaphandle, inamatheliswe yasicilelwa ngezisicilelo eziyisikhombisa. Hlanganisa-ke wena ukuthi kusho ukuthini lokho. Kukhuluma ngalama chakras awu-7. Kanti-ke la uma kukhulunywa nge-man, uma ngabe ufunda iBhayibheli lesingisi kuzokhulunywa ngo-man, kodwa u-man okhulunywa ngayo la, man means mind. Okay, kodwa-ke sizophinde sibone-ke ngokuqhubeka kwe-video-ke. Iningi lethu sisebenzisa u-10% wey'ngqondo zethu. U-10% wey'ngqondo zethu esiwusebenzisayo yilo ophinde futhi kubalulwe ngawo eBhayibhelini. La abantu abathatha nokuthi no, konke nginakho, kufanele ngihambe ngiyokunikela u-10% wami, la ungena khona indaba ye-tithing. I-tithing has nothing to do nemali, has nothing to do nezinto nazo, but inezinto zokwenza nengqondo yakho nokusebenzisa kwakho ingqondo yakho, nokuthi u-10% kuphela wengqondo yakho osebenzisayo, kodwa lo 90% unayo i-access yawo ukuthi nje awazi ukuthi usebenzisa kanjani. Yini ungazi ukuthi usebenzisa kanjani? Ngoba lolu lwazi lufihlelweni na, ukuze wena uzokhontrolwa
ngoba laba abaphethe lelizwe nesimulation esiphila kuyona le matrix abafuna ukuthi lamaqiniso avele, njengoba emasontweni bangene bagxila, basebenzisa abafundisi, basebenzisa indawo zezenkolo ukuze bakhohlise abantu ngokuthi ba-interprete iBhayibheli ngendlela wrong, elenza ukuthi bangahlobanisi lokho kuseBhayibhelini nalezi zinto ezenzeka ngaphakathi emzimbeni wakho-ke. Ubanike ongakwazi ukuthi abe ne-access kulo 90% ke wezinto ezenzakalayo. Sofunda ke uRevelations 5 verse 5. Omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide inqobile ukuze ivule incwadi nezisicilelo zayo eziyisikhombisa. 7 chakras. Iziphi lezi zisicilelo? 7 chakras. Okay. Bese sibheka kuNumeru 2 chapter 2. Numeru 2 chapter 2. Makube yilona lowo kubantu bakwa-Israyeli akanise ngasebhaneni lakhe. Xolo moya. Makube yilona lowo kubantu baka-Israyeli akanise ngasebhaneleni lakhe, ngasezimpawini zezindlu zokhokho bakhe, bayakukanisa nxa zonke, north, east, west and south. Nxa zonke babhekane nethende lokuhlangana. Kukhulunywa ngama-cardinal points, north, east, west and south. Uma-ke wazi-ke wena ngama-tribes, ama-tribes ngokweBhayibheli sibekelwe ukuthi north idila ne-emotion, south isizwe sakaRuben sidila ne-physical matter noma umzimba, u-east isizwe sakaJuda leso lapho okuphuma khona ilanga, bese kuba u-west isizwe saka-Ephraim okuyisona esidila ne-intellect. Bese kuzoba-ke siyazi ukuthi Lion of Judah le ehleli on the east, la okuphuma khona ilanga. Okay, ngilandele ungasali emuva. Kanti yonke lento yenzeka la emzimbeni wakho, futhi ukwazi ukuyi-experience mangabe sewukulungele ukuthi uyi-experience. Awukwazi ukuyiforsa, awukwazi ukuyidluthula uyenze ngenkani ukuthi uyiforce. Bakhona-ke abantu abathatha ama-psychedelics ukunyusa le Kundalini energy, kodwa uma imvelo isibona ukuthi ukulungele, njengoba kwenzeka kimi, ngavuka ngelinye ilanga ngingazizwa, ngaqala ngadideka, ngaba confused ukuthi hayibo, ngazizwa ngendlela ehlukile manje, ngabona izwe ngamanye amehlo, ngabona ukuthi umsebenzi into errong, ngabona ukuthi ugovernment uyasicontrola, ngabona zonke lezo zinto, satanic behavior kuwo wonke ama-institutions. Ngavuleleka ingoba in-nature noma indalo yayisikubona ukuthi ngikulungele ukuthi ngifike kuleso sigaba. Kuyenzeka-ke nabantu abahambayo, umuntu uthola ukuthi uzohamba esontweni azizwe engazuthi usesindisiwe, engazuthi nje impilo yakhe ishintshile, kodwa ingoba kusuke kwenzeke le process iKundalini yanyuka. Lapha kuNumero kufanele sikwazi-ke ngonxa zonke, north, south, east and west, yiyo le ethathwe ama-dark occultist aphinda ayisebenzisa ukuwenza igama elithi news, north, east, west and south, okusho ukuthi nxa zonke ba-broadcaster kuwo wonke umuntu ukuze bezokunikeza le program ekukhohlisayo, ekuswayed away from iqiniso, ekwenza ukuthi ubhekele ucabanga ukuthi hayi lezi zinto nje zoKundalini mina zingithinti, manje umzalwane fanele ngenze lokhu nalokhu nalokhu ngendlela errong yokudukisa. Okay, azidluleke lapho. Wonke umuntu angakwazi ukuyi-experience-ke, kodwa-ke fanele ukuthi ukulungele futhi ube nothando. Kanti-ke uBuddha-ke ngokwaseNdiya uthi le serpent noma lesiKundalini ihleli i-coiled noma ilele
3.5 times. 3.5 times kusho ubhuda ngobani na sizokubona ke eBhayibhelini lokho kubheka ama-zodiac sign. Ama-zodiac sign, wonke umuntu une-zodiac sign ngokuthi wazalwa nini. Ngeke ngayenza ivideo ngama-zodiac sign ukuthi njengoba mina ngizalwa mhla 27 July, i-zodiac sign yami iLeo. iLeo ama-zodiac signs wonke awu-12. Njengoba ama-zodiac signs wethu ewu-12, yonke le information i-based kuma-zodiac sign ngoba konke kuhlobene lokho okwenzeka kimi ngaphakathi kuyafana futhi kuhlobene nalokho okwenzeka ngaphandle kumkhathilibe. Ama-constellations, zodiac interpretations, inkanyezi nokuma kwazo nelanga ngesikhathi uzalwa, yiyo i-zodiac sign leyo. Ngoba uma uzalwa hayi ukuthi uvele wazalwa njengelanga elithize, lokho futhi akuna-meaning ngale ndlela thina sesikhuliswe ngayo ukuthi awazi nanokuthi inyanga maye nje kusho ukuthini, awazi nanokuthi ukuzalwa kwami i-rising sun isho ukuthini. Kodwa-ke enye-ke into ekuzofanele ukuthi siphinde siyiqaphele noma sikhulume ngayo ngesinye isikhathi ukuze sizochazelana kabanzi ngama-zodiac sign. Kodwa ufanele ukuthi ukwazi ukuthi le serpent ilele, i-coiled, njengoba inganyukile nje ihleli izizungeze 3.5 times. Okay, yini na ibe coiled 3.5 times sizokubona-ke eBhayibhelini. Kanti-ke ukuyinyusa le serpent yakho njengoba i-coiled izisongile 3.5 times, okusho ukuthi wena uma usuyinyusa uzoyinyusa nge-meditation. I-meditation nenye-ke yezinto abantu abakholwayo abangafuni nanokuyizwa nhlobo. Abanye akaze beyizwe ngoba esontweni akukhulunywa ngayo. Abantu abakholwayo izinto abazaziyo izinto ezikhulunywa esontweni nakuma-social cycles wabo, kanti abakhulumi ngalezi zinto ezikhuluma ngeKundalini-ke. Masibheke-ke ukuthi ingena kanjani-ke. So lo 3.5 times okusho ukuthi sizokwenza isibalo esizosikhombisa ukuthi yini kusetshenziswe i-zodiac sign. Njengoba izizungeze 3.5 times, wena i-zodiac sign yakho iwu-360 degrees. Njengoba nazi kusuka la niyazazi ibalo u-round uzungeze leso sibalo siwu-360 degrees. Yona-ke u-3.5 times, ukuthi sizoqala sisi 3 times 360 wama-zodiac sign, and then sithole u-1080. Bese kuba no half, angithi sithe 3.5, bese kuthi u-half ka-360 u-180. Uma uhlanganisa ke u-1080 no-180 sithola u-1260. Okuthi uma ngabe uyihlanganisa, uhlanganisa u-1 plus 2 plus 6 plus 0 sithole u-9. U-9 inamba ye-human consciousness. Sisazongena ke kwizinto nakwi-numerology ngoba yonke lento ihlobene. iBhayibheli alizimele lodwa, i-Hinduism ayizimele yodwa, Muslims awazimele wodwa. Yonke into ikhuluma ngalolwazi olulodwa, nobaba uCredo Muthi akakhuluma ngalo, ukuze sizoqonda ukusebenza komzimba wethu sikuhlobanise nalokho okwenzeka kumkhathilibe. Asibheke-ke manje-ke amavesi aseBhayibhelini asitshela ngale namba leya ewu-1260 esithi mase sihlanganisa inamba nga-1 nga-1 sithole inamba ye-human consciousness ewu-9. Okay, sizovula Revelations 11 chapter 11 verse 2. Kepha igceke elingaphandle kwethempeli uliyeke, ungalilinganisi, ngokuba linikwe izizwe nomuzi ongcwele ziyawugxobagxoba izinyanga ezingamashumi 42. Ngiyakubanika igunya ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku eziyi-1,260. 1260 lo angisakwazi ukufunda isiZulu. Okay, bembathiswe indwangu eyisaka. Ilana-ke okuvela khona wena uthatha yonke lento injengoba. Ake siqale sibheke ukuthi ofakazi ababili ngabe wobani. Ofakazi ababili, it's your pineal and pituitary gland. Ofakazi ababili labo akukho la ngoba wena ufuna iBhayibheli ngalendlela
elibhalwe ngayo, uthathe wonke lamagama ngendlela abhalwe ngayo la, kanti akuyona meaning yalento. Akukhulunywa ngofakazi laba abahamba kuthiwa ofakazi bakaJehova, no, ofakazi abasethempelini. Ithempeli uthi umzimba wakho, ofakazi uthi your pineal and your pituitary gland. Nokuyizona zinto ozithintayo ngesikhathi uzokwazi ukuthi unyuse le Kundalini, inyuke ngomgogodla wakho, izofika engqondweni yakho, ebuchopheni bakho, la uzokwazi ukuthi usebenzise-ke yonke-ke ingxenye yengqondo yakho. Okay, bese-ke sibheka Revelations 11:11. Kwathi-ke sekwedlule lezo nsuku ezintathu nengxenye, 3.5, siqeda ukukhuluma ngo-3.5, sithi uBuddha wathi le serpent ilele izikusongile 3.5 times. Kwathi sekwedlule kwisambulo chapter 11 verse 11, kwathi sekwedlule lezo zinsuku ezintathu nengxenye, umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo, bema ngezinyawo zabo, behlelwa ukwesaba okukhulu labo abababonayo. Ngoba ngesikhathi kwenzeka lento sekuphuma usuthola lo moya lokushintsha kwama-processes ngaphakathi emzimbeni wakho, ufikelwa umuzwa ohlukile ozokwenza ukuthi njengoba usuzizwa kanje ubona ukuthi uwena wedwa obona izinto ngale ndlela okwenzeka kuwo wonke umuntu. Yila sekufanele uqale khona-ke ijeni yakho-ke ye-spirituality, la usufunda khona ukuthi iqiniso ngabe lithini kahle kahle. Uyeke-ke kuhambe kuphele-ke lokho kwesaba, ngoba uqala uzigoqagoqe, uhlale nasendlini ufunde, lapho-ke ingqondo yakho isiyakudimanda lo moya omusha osutholile. Ukunyuka kwale Kundalini sekuyakuphoqa ukuthi thola iqiniso linjengoba linjalo, uyeke ukukholela ey'ntweni obuhlezi ukholelwa kuzowezwa kuthiwa. Kanti-ke labo fakazi ababili, i-pineal ne-pituitary gland, iyafana ngisho kwi-mythology yakuma-pyramids, la kukhona khona the king and queen's chamber, into efanayo. Kodwa-ke since sikhuluma nabazalwane kakhulukazi ku-Christian denomination, sizobheka into irrelevant kubona-ke. Ake sibheke-ke laphaya amakhosi okuqala, chapter 6 verse 8. Amakhosi okuqala, chapter 6 verse 8. Umnyango wekamelo lohlangothi olungaphakathi wawuseceleni kwesokunene sendlu. Kwakukhushukwa ngezinkwelo ezimazombezombe, serpent, ukuya ephondweni olungaphakathi, kuphunywe kolungaphakathi kuyiwe kolwesithathu. Okay, yila-ke esibona khona ukuthi-ke kudescribe i-serpent, kodwa wena mawufunda iBhayibheli ngale ndlela ofundiswe ngayo, ngendlela okhule ngayo, awukuboni ukuhlobana la, kodwa-ke yili iqiniso elila eBhayibhelini leli. Okay, ungalifundi iBhayibheli njengoba libhaliwe, lihlobanise nalokho okwenzeka kuwe ngaphakathi emzimbeni, okuzodinga ukuthi ujule-ke mawuzofuna ukulazi-ke lolu lwazi, ulandele abantu asebevele balenza ucwaningo, ngoba alukho ulwazi olusha ngaphansi komthunzi welanga. Okay, uphinde futhi uqaphele ukuthi yonke into kukhulunywa ngasekunene, so everything is on the right hand side of the brain. Yindaba kukhulunywe ngalokho, ngoba ila okuhleli khona ulwazi lolo lidinga ukuze u-accesse omunye lo 90% wengqondo yakho, ngoba njengamanje usebenzisa only 10% wengqondo yakho. Okay, so iKundalini-ke iyafana ne-DNA, njengoba sazi ukuthi le sign ize yathathwa ngisho abantu bezempilo, ngoba iyona mthombo wokuphila loyo. Once le Kundalini noma le serpent elele kuwe yanyuka, uyakwazi ukuthi uphile, uvuke, ungabe usabona izinto ngameso enyama okufa. Yila ukwazi ukuthi uphile khona. Yikho isetshenziswa as
i-symbol for wonke ama-health institutions. Nazo zonke izinto nje eziphathelene nezempilo zisebenzisa yona leyo serpent sign symbol. Kodwa awukazi uyibuza ukuthi isho ukuthini le symbol, ngoba yonke into ekhona isebenzisa i-occult knowledge, nokuyiyona-ke le esizama ukuyicubungula-ke njengamanje. Ake sibheke-ke i-sign ye-DNA yethu, siyihlobanise kanye neye-serpent. Okay, okokuqala nje okufanele ukuthi sikwazi, ziwu-4 izigaba ezizokwenza ukuthi ukwazi ukuyinyusa le Kundalini yakho. Okokuqala, S, umhlaba, okuyiyona edila ne-carnal mind, nengqondo yakho le onayo ungakayinyusi iKundalini. Kube amanzi, akhuluma ngeqiniso likaNkulunkulu noma umveli kuqala. Eyesithathu kube umoya, okuyinivana, bese kuba umlilo, okuyi-Holy Spirit. Okay, ngabe lento ke uma ngikhuluma ngomhlaba namanzi nomoya kanye nomlilo, abantu enkolweni bayathanda ukuyihlobanisa lento nebaptism nokubhabhadiswa, kanti ukubhabhadiswa has nothing to do nokufaka abantu emanzini. Ukubhabhadiswa nokuzalwa kabusha yiyo le process okufanele ukuthi udlule kuyo, ngoba u-overcome i-carnal mind yakho, ingqondo yakho le ekukhohlisayo, ekutshelayo ukuthi wena uyazi ube ungazi. Emva kokuthi usu-overcome leyo carnal mind, wazithoba, wehla, wayibona ukuthi no, kukhona into eyenzakalayo engaphezu kokwazi kwami komqondo. Ungena-ke manje ekwazini iqiniso about iqiniso lemvelo. Ungene-ke uthole umoya omusha, bese kuyila uzothola khona-ke i-Holy Spirit, la osusebenza khona, umzimba wakho sowusebenza ngendlela ehlukile. Izinto okholelwa kuzo usuku nosuku ayisafani nezabantu bonke, ngoba usungenile kulezi igaba zokunyusa iKundalini yakho. Ake sibheke-ke ngokweBhayibheli ukuthi ngabe ukhona yini umuntu owake wayizwa lento yenzeka kuye ngaphakathi, yenzeka emzimbeni. Sizobuka-ke umpostoli Paul kuma 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Kuzoba lula ukuthi ngithole abaseKorinte ngoba mina ngangikhonza e-assemblies so abaseKorinte sibafunda njalo and ngiyabazi ukuthi bamama la. Okay, 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Okay, 12 verse 2. Ngiyamazi umuntu wayekuKristu okwathi eminyakeni eyi-14 eyedlulile, noma wayesesemzimbeni angazi, noma wayengaphandle komzimba angazi, nguNkulunkulu owaziyo. Lo muntu wahlwithwa wanyuselwa ezulwini lesithathu, third heaven. Okay, lokho-ke kusho ukuthi njengoba lento iyenzeka kuwe, awuyazi nanokuthi iqhamukephi, awuyazi nanokuthi isukephi, wena ube usuyithatha usuyi-interpreta ngaleyo ndlela. uNkulunkulu yedwa waziyo, ngoba yonke lento iyi-mystery, kodwa ayidingi ukuhlala iyi-mystery, idinga ukuthi wena uyiqonde, uyi-understand, ukuze uzokwazi ukuhluza yonke into eyenzakalayo emzimbeni wakho. Ngoba uma usungene kulezi igaba, yanyuka le serpent. Le serpent ngeke ngakhuluma ngayo kakhulu emavikini. Ukunyuka kwale Kundalini yenzeka kube ngaphakathi njalo ngenyanga uney'nsuku la Kundalini energy inyuka yehla, inyuka yehla, nokuyiyona le fanele ukuthi wazi i-zodiac sign ukuthi uzalwa nini, uzazi lezi insuku zakho ukuthi inyanga ingena nini kwi-zodiac sign yakho. Uma u-confused ngalokho uzokuhlobanisa namavidiyo engeke ngawenza phambilini. Ukunyuka kwale Kundalini energy uyakwazi ukubona ukuthi kwenzeka nini emzimbeni wakho uma usukulungele. Kodwa kuzokwenzeka uma wena usukulungele. Ukulungela kanjani na? Ngokulifuna iqiniso, mfune esenakufunyanwa, hayi uJesu uzohamba uyomkhetha esontweni phambi kamfundisi, uhambe uyokhokha ama-tithe every week, uyokwenza iminikelo. No, ufuna iqiniso leli esikhuluma ngalo. Understand ukuthi iBhayibheli libhalelwe ukuthi libe yi-guide yempilo yami kanjani, lihlobana kanjani nama-zodiac, lihlobana kanjani nama-internal systems wami, lihlobana kanjani nalokho okwenzeka kumkhathi libe, which is all in this Bible, which is all related to zonke inkolo nama-mystical teachings omhlaba, ezinhlanga zonke, hayi yabantu abamhlophe kuphela, hayi yabantu abamnyama kuphela. Okay, so ke
Umpostoli Paul wayizwa kanjalo ke niyayibona ukuthi yenzeka ngaphakathi. Nakhona wena mawufundiswa ufundisa ukuthi umpostoli Paul wayibhala kanjani uyithathe leyo nto literally. No, it has nothing to do with leyo information ofundiswe yona. You must unlearn izinto obuzifundile ngoba kwayena umpostoli Paul isiyenzeka lento ngaphakathi emzimbeni wakhe, waba confused, kwabe ngazuthi u-experience izulu lesithathu leli akangakazi aze ali-experience ngaphambilini. Okay, i-serpent power ke mangabe sinyuka kufana nokuthi inyoka mangabe sizokhipha isikhumba esidala iyasihlwitha lesi sidala, okusho ukuthi indlela obucabanga ngayo le endala iyaphela kungene indlela entsha yokucabanga, njengoba abantu abasindisiwe sibabona ukuthi umuntu useyayeka lokho useyibona ngazuthi usewenza kahle, kanti yonke lento yenzeka within your body. It has nothing to do nomfundisi, it's just that internal process ongayiqondi, ukunyuka kweKundalini ke lokho. Ungasithatha isinqumo sokuthi ngiyasindiswa namhlanje ngoba nami ngasithatha isinqumo sokuthi ngiyayikhetha inkosi, angivelanga ngavuka ngizizwa kanje ngoba i-awakening yami le ya recent yenzeka ngisendlini okuwumgqibelo ngizilalela embhedeni wami, ngavuka ngizizwa ngalendlela. Kwaye khathi ngithathe inqumo, hayi ngasizwa nginjake ngihambe ngesontweni, ngaqala ngawumzalwane ngavutha ngayivuthe vele ke ngigule ngaye enkolo, gogo bengisa nje esontweni ngiseyingane, okwenza ukuthi izinto ezahlala kwi-subconscious mind yami ngaleso sikhathi kungabe lula ukuthi iphume, nokwenza ukuthi ngibe yisulu sokuthi ngiyitshele ukuthi ngisindisiwe ngidinga ukuya esontweni ukuze ngizodila nale mizwa emisha, kanti ukuzalwa kabusha sengishede my old skin ngoba iKundalini serpent isinyukile emzimbeni wami, yaye yafike yahlakaza ingqondo yami, ngayibona ukuthi ngiyakwazi uku-accessa le enye ingxenye yengqondo yami. Okay, kanti ke le serpent iyi-feminine energy noma iyi-feminine force ngaphakathi emzimbeni wakho, ivuswa i-meditation, kanti ngokwe-metaphysics language ibizwa ngesushumna, okusho ukuthi rich in pleasure, okusho ukuthi njengoba usuqalile manje mayisinyukile lento, yikho umuntu ozizwe sesindisiwe sezelwe kabusha, uzizwe ngazuthi yonke into kumnandi emhlabeni, wena nje ngoba wena uyahamba uyezulwini, wena uyitshela ukuthi ileso sithembiso esikwenza ukuthi ubone ngazuthi zonke izinto sezilula, imithwalo yethu isusiwe, akusekho bunzima kulo mhlaba esiphila kuwo, nanamaculo akhona esiwashoyo ngenxa yale process eyenzeka ngaphakathi of Kundalini energy rising up into your brain, ihamba nge-spinal cord yakho inyuka. Wena usuthi-ke ubunzima buphelile, yonke into isihamba kahle empilweni yakho, kanti leyo process idinga nanokuthi uyi-maintain phela nge-meditation every day. Fanele ukuthi uma umuntu umeditate, uyangena lapho okukhona khona ufakazi yo-pituitary and yo-pineal gland, labo obasebenzisa ukuthi umeditate ukuze phela izohlezi ivukile phela. Lo moya lo usutholile, this force esisebenza empilweni yakho izohlezi iqhubeka, fanele ukuthi umaintain i-meditation. Sizobheka ke amavesi amathathu ke ngaphambi koba sivaleke indaba yeKundalini and your serpent ngaphakathi njengomuntu osuka enkolweni ke. Make sibheke ke lento ofanele uyiqonde ukuthi zibuza ukuthi ngiyothola uphilo ongunaphakade sengifile kanjani. Once waqala wa-understand lezi zinto zeKundalini, uzobe usubona ukuthi ukuvuka kwakho, ukuvusa kwakho leKundalini energy, uzobe usubona ukuthi la emhlabeni akufiwa, la esikhona, this is heaven, and i-heaven yakho uzoyi-experience kuphela mhlazane soyinyusile leKundalini energy yakho ngokumeditate, nokuyi-maintain kwakho ngokumeditate. Ake sibheke ke, ungazulinda ukuthi uzufe qala kuyikhathi ke wena uyobona uyocula uhaleluya nemvana phezulu kuze kushona ilanga ubusuku nemini kumnandi nje cula uhaleluya. Yikho leyo nto la emhlabeni, this is your heaven, this is heaven, la esikhona this is heaven. And u-experience wakho i-heaven kuzodinga ukuthi uqonde ukusebenza komzimba wakho, ukuhlobanise nalokho ku-cosmic environment, bese uzo-experience i-heaven ula emhlabeni usaphila.
futhi-ke kuzofanele ukuthi uhambe uyolanda ukhema ukuthi uyayilandela lezi iy'nkulumo engikhuluma ngazo la, uzokwazi ukuthi uhambe uyolanda ushintshe esontweni kade ukhonza kulo, ngoba abakhulumi kanje esontweni lakho, abayikhulumi lento. Nami ngingibona-ke umuntu ovele nje waqhamuka esekhuluma kanje, mina ngisizwe u-Neville Goddard uku-understand iBhayibheli nokuthi lihlobene kanjani nama-internal processes wami. Neville Goddard, ngaphinde ngasizwe na William Donahue osewayishonela-ke, kodwa ngiyababonga labo bantu bobabili sebashona. Bese kuba-ke uMark Percy osaphila, yena-ke akakhulumi ngeBhayibheli, kodwa-ke ukhuluma ngomthetho wendalo lo owenza konke kwenza sense ekugcineni. Ngizophinda futhi ngenza amanye amavidiyo isikhathi sisekhona. Ngiyaqala ukwenza ividiyo nje edecipher iBhayibheli nokuhlobana ama-internal processes sisaqala namhlanje, sisazoqhubeka. It's just one session namhlanje ekhuluma ngeKundalini. Okay, asibheke-ke uLuke chapter 12 verse 32. Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse 32. Ungesabi mhlambi omncane, ngokuba kuyintando kayihlo ukuba aninike umbuso. Umbuso olabi? Umbuso la, the other 90% wengqondo yakho ilo mbuso. The kingdom of God is within you. The kingdom of God is within you. Akekho umuntu okholwayo ongalazi-ke lelo Bhayibheli. Yonke into odinga uyi-experience, hey whiskey, ikhona la emhlabeni, ayikho kwenye indawo, ikhona la esikhona njengamanje. Oh no, okay, I'm almost done. Bese sivula-ke uJohane 20 verse, chapter 20 verse 22. Sesiyagcizelela-ke nje la, sidlulile kahle ekukhombiseni into ekhuluma ngeserpent. Esekushilo lokho wabaphephetha wathi kubo, yamukelani umoya ongcwele. Lo moya ongcwele uzowuthola ngokuthi wena unyuse yoKundalini ngaphakathi emzimbeni wakho. Siphinde sibheke-ke futhi-ke le serpent kuJobe. Jobe 26:13. Jobe 26:13. Jobe 26:13. Ngomoya wakhe amazulu ayakhazimliswa, isandla sakhe sabhokodwa inkanyamba eshwibekayo. Inkanyamba eshwibekayo, that's the serpent. That's the serpent, the Kundalini energy ekuwe ngaphakathi. Ungayizibi-ke lento esikhuluma ngayo, hamba uyozifunela. Uma uyilalela le nkulumo engikhuluma ngayo, ngoba ngikhuluma namhlanje ngeKundalini, ngihlobanisa nama-7 chakras, ngikhombisa nokuthi eBhayibhelini kukuphi. Iningi into okufanele ukuthi sikhulume ngeBhayibheli, ngoba akusiwona wonke ama-scriptures ala okufanele ukuthi uwazi noma okufanele ukuthi uwabheke, ngoba amaningi ala enzelwe ukumanipulate. Ngizowakhuluma futhi ngalawo enzelwe ukumanipulate. Kanti-ke sizophinde sikhulume ngesinye isihloko. Ngiyabonga.